u trgovini kad uđete pa ima ono dva u jednome. Tako u večerašnjem Isusovu čudu imamo dva čuda. Primijetili ste kako Isus kaže nije umrla, spava, a oni se posmjehuju. I kada ju je Isus oživio, ne mogu se sada okrenuti, pa sami se sebi smijati, sebe podsmjehivati. Jer Isus zna ljudsku prirodu, zato je rekao ona spava, da ne bi mogli osporiti njegovo čudo, da ju je vratio u život. I to je isto jedno od čuda. Tako to biva, mi ljudi i naša prevrtljivost. Čuli ste u prvome čitanju kako Bog nije za smrt, za one koji smrt siju. I ti ljudi koji smrt siju, koji pokreću ratove, mi ne možemo znati konkretno koji je taj čovjek, koje su te institucije, ali manje više slutimo. Čuli ste da Isus naziva da pripadaju đavlu i da će ga iskusiti. I to ovo da će ga iskusiti nimalo ne miriše na lijep način. Naš Bog je dobrota sama, pravednost i čuli ste kako veli da je pravednost besmrtna. Jer Bog je čovjeka stvorio besmrtna na svoju sliku. I pravednost je odraz te Božje slike, kao i istina, kao i poštenje. I te vrline u vječnom čovjeku, u onome koje je Isusov, ostaju. Da bi bolje razumjeli o čemu se radi, pričao sam vam zgodu, ponovit ću je. Starac onaj koji je imao neku kravu 27 godina, prisušila, šta će, prodat će, kupit će neku koja ima malo mlijeka za sebe i za babu. I kad je došao na pazar, ljudi prilaze i raspituju se o kravi, a on istinu govori, ne zna lagat. Da joj je 27 godina, nema mlijeka, mora se samo zaklat, pa će on od toga što dobije za nju pokušat kupiti mlađu, da malo mlijeka ima za se i za babu. Kad ljudi čuju šta će i njima takva krava, odoše. A jedan mešetar, onaj preprodavač, stoji sa strane i bude mu žao dida. Pa mu veli, ajde se ti malo odmakni, ja ću nju prodat. Hajde, on stane sa strane, ali ne ide daleko da vidi kako to ide. Kad je ovaj počeo hvaliti, 5-6 joj godina, mlijeka više nego vode u našoj Neretvi. Kad počeli se ljudi jagmiti ko će je kupiti, kad dedo se javlja, veli, no ja neću je onda prodat, jer meni takva i treba. Vidite, to iskonsko poštenje, ta pravednost, u čovjeku je tu i kad bi tio, ne može je se osloboditi ako je takav. Jedino oni koji toga nemaju nisu takvi, nisu na sliku Božju, nego su na sliku ovoga što smrt sije i zlo želi i koji će ga iskusiti, kako Isus kaže, kada dođe vrijeme od toga. Zato nije lako biti pravedan, pošten, iskren. Puno nevolja takvi ljudi u životu imaju. Takve se ljude odbacuje. Takve ljude nitko ne želi u svojoj blizini. Ali se isplati, jer po toj pravednosti sebi nebo stječemo, po toj iskrenosti. Jer naš je Bog pravednost, istina, iskrenost, poštenje. Nije isplatljivo u ovom svijetu, ali je itekako potrebno ako želimo se dočepati života sa svojim Bogom, a želimo, zato i pripadamo njemu. I zato budimo raspoloženi da kao djeca Božja koja smo stvoreni na njegovu sliku, tu sliku i odražavamo.
pravednošću, ljubavlju, poštenjem, iskrenošću i nikakvim onim prevrtljivim nekakvim djelovanjem i razmišljanjem. Prevrtljivost Bogu ne pripada. Budimo postojani u Bogu i On neka nas čuva u toj postojanosti. Amen.